1600 hours. Results had been concluded for 22.6% of the 23,292 voting districts. Vakhomishina ya khetho ya misonga yote IEC wadhivaza lushaka nga ubaliwa havotu. MK is doing well in KZN. It has surprised me. The IEC has got a lot of introspection to do around whether it's doing justice to a young democracy. Mahoro aporuchiki ovamuromo nga mvelelo za khetho. Zwa ubaliwa a dzivotu zobodeta kuchedza na zvenezo musi zwa ukhetha zvichivala kha dziṅwe ḓorobo zwa ukhetha zwo bvela phanḓa u swika madautsha mushumo wa ubala dzivotu ukati. Vhadzulapo vha ḽino shango vha dzimiliyoni vho khetha mavunḓuni oṱhe a ṱahe khethoni dza shango na dza vunḓu mulovha. Zwa ubaliwa dzi ballot zwo mbo ḓi takutshedza nga murahu ha musi vhaṅwe vha vhakhethi vho ita miduba milapfu madekwe uri navho vha ite uri maipfi avho a pfale nga u khetha mahoro ane vha takalela. A wathu vha na thaidzo dzo vhigiwaho u swikela zwino. Fhedzi vhakhethi kha zwiṅwe zwiṱitshi zwa u khethela vho vhiga uri ho vha na u lungiswa zwithu he vha khetha hone. Zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwa u khetha zwo ḓo vhigwa u vha zwa khombo nge zwo ṱangana na migwalabo ya nḓisedzo ya tshumelo. Mvelelo dzo fhedzisela dzi khou lavhelelwa u bva vhege ḓaho nga musumbulowo ya phanḓa. Vhakhomishini ya khetho vha ri vhathu vha lalelaho u ya u khetha nga zwifhinga zwo fhedzisela vhuponi ha dziḓoroboni na u anda ha vhathu vho yaho u khetha ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou topolwa sa zwa vhanga u lenga u vala ha zwiṅwe zwiṱitshi kha vhuṅwe vhupo. Can't speak much. I'm too frustrated now. I've been here for more than 5 hours. And then the queue obviously is not moving. Vhaṅwe vhakhethi vho ḓi bvisela mbilelo dzavho khagala kha uri zwa mabambiri a u khethela mararu oṱhe zwi khou vha ḓaḓisa. Vhadzulapo vha ḽino shango vho isa maṱo oṱhe fhaḽa sentralani ya mvelelo ya vha IEC u vhona uri mahoro avho a khou shuma hani. Vha IEC vha khou bva mbambani lushaka nga u vhaliwa ha khetho uri zwo ima nga tshifhinga ḓe zwino. The rate of result capture is as follows. The Gauteng province has captured 28%, Limpopo 26%, Northwest 36%. The leading pack is Northern Cape at 63%, the Free State 56%, KwaZulu-Natal 23%, Mpumalanga province 42%, the Eastern Cape 58%, and the Western Cape 57%. So that is a status as it relates to capturing, not necessarily auditing and exception handling. Zaznar badisara upiwa hamahoro nga khetho za nangwa. MK is doing well in KZN. It has surprised me. It surprised me in KZN. But I'm not expecting the same performance in other provinces. If the impact is in KZN, it reflects something different. It reflects Zulu tribalism. And I don't think we should actually lock ourselves into Zulu tribalism. Tribalism is a backward form of politics. It is having its time frame, it disappears. So if that is the factor, I'm not worried about it. Well, yesterday's vote was marred by a very poor performance of the IEC. It was the worst that I have seen yet. And one doesn't want that in a maturing democracy. One would think that the IEC would get better and better every election as they iron out the problems that they faced in the previous elections. But that does not seem to be the case. And I think the IEC has got a lot of introspection to do around whether it's doing justice to a young democracy. The results are still coming in, and it's still early days, and only 40,000 VDs have been counted. So we still got
close to 17,000 voters that are coming in. All in all, we are cautiously optimistic as we await the results right now. It's still early, but we really want to give a big shout out to most South Africans who came out and voted. And I think they gave strength to our democratic project. The Congress of the People has got men and women who never abused the public resources, and therefore it is important to understand that it's because they understood that they owe it to the people to be trustworthy. We have many instances of electorate just not being able to vote. They were correctly registered, they have proof thereof, they checked their registration status with registration weekend, and all of a sudden they registered in places that they've never lived, never registered at, and that's very strange. Abantu vasikozigidizwa futa wa vudimweresera ukhetha kazwa khetho ya chipenjera kana special vote fundunila Limpopo fezi vamwe variba ofisiri va AC avongo chaswika mhayani yavo wenji ya venebo vathu va wana nafasi ya masipala wa Thulamela Mafhungo tondela bobudi oambana vamwe va vathu ve vakondela ukhetha. Ndikuliwa chote vundu la Limpopo la wana khumbelo zwipaḓo zwigidi zwa ḓana zwi kwama mafhungo a vote kana khetho ya chipenjera kha henefho zwigidi zwa fuṱairathi hovha zwiḽa zwo tou ta khumbelo ya uri vhakhethi vha to dalela mahayani nga vhaofisiri vha IEC nga ḽavhuvhili ḽo fhiraho hovha hu khou tea havho vhathu vhoṱhe vho daleliwa nga awara ya vhuṱanu musi vote ya chipenjera i tshi khou fhela fhedzi u khou pfala vhunzhi ha vhathu vha songo tsha daleliwa musi ri tshi amba nga nomboro yeneyo ya vhathu vhe vha ita khumbelo dza u to dalelwa mahayani hafhanoni masipala wa Thulamela wo vhone une kha vundu ḽoṱhe ḽa Limpopo wa vha na vhathu vhanzhisa fhedzi hu na vhathu vhane khou pfala uri a vho ngo tsha dalelwa mahayani. Muṅwe wavho ndi na vho hanefha ndi vho Joyce Rangolo vha bvaho hafha Tshirenzheni ndanyana ya Thohoyanḓou. Vho Joyce ri khou livhuwa tshifhinga tshavho, kha vha ri ṱalutshedze uri ho itea mini zwi khou pfala vhone vho ita khumbelo ya uri vhathu vha ḓe vha dalela hafhanoni vha kone u vota fhedzi a zwi ngo tsha tshimbila zwavhuḓi. Khombole vha ṱalutshedze nga vhuḓalo. A vho ngo tsha vhuya nga fhano avho vhathu vha vho ri vha ḓo vhuya nga fhano musi vha tshi tshaisa dzivothoni dza huṅwe vha si tsha kona u swika. Okay, vhone vha vho ita khumbelo lini? A thi tsha ḓivha uri ndi dzingana. Mara fhedzi khumbelo vho ita vha lindela u sa vhonale muthu. Nda lindela u si vhonale muthu. Okay, zwino vhone vha ri mini nga heḽo fhungo vho Rangolo? Nṋe thi na mafhungo ngori vhathu vhe nda ndo vha lindela a vho ngo tsha kona u swika. Zwino vha ri mini ngori vhone a vho ngo tsha vota vha vho ḓiimisela u vota vhone vha ḓi pfani? Ndi ḓi pfa zwi songo mpfara zwavhuḓi ngori vha vho tea vho swika. Okay, vhone vho ita khumbelo nga mini a vha koni u tshimbila vha ya ngei hune ha vha na zwiṱitshi? Ndi a kona vho to tshimbila nga miḓi vha tshi khou ri ṋekedza zwikipa uri vha ḓo vhuya nga fhano. Hai, ri khou livhuwa tshoṱhe Tim. Ndi ane mafhungo o iteaho ndi vhanzhi nyana vhathu vhane a vho ngo kona u swikeleliwa fhedzi sa zwe vha Rangolo vha zwi sumbedza ndi fhungo ḽine a ḽi ngo tou vha faraho zwavhuḓi. Ri khou livhuwa. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino sikale. Ro vhafu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda maraka SABC 2 kandelo phanḓa. Zwa zwino ri vha sentharani ya dzikhetho fhala Midrand hune mushumisani tshifuwo yoyo a vha hone u vha ṋetshedza manzhi ya maswa nga zwine zwa khou bvelela a kwamaho zwa mvelelo dza dzikhetho. Tshifuwo ri khou ṱanganedza nga fhano kha SABC 2 ndi zwifhio zwine zwa khou itea afho kana zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila ḓi haningeo? Ri khou livhuwa Lungamani Matsina, nṋe ndi fhano Midrand sentharani ya khetho ya vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC.
hune havha na u vhaliwa ha dzikhetho hune ho kuvhangana mahoro nga vhunzhi na vhonketheni vho ḓiimisaho nga uṱhe vhane vha khou ṱoḓa u ḓivha uri hu khou bvelela mini kha khetho kana kha dzikhetho vouthu dzavho dze vha dzi wana u bva kha vhatevheli vhavho. A thi ndoṱhe ndi na muḓivhi musaukanya wa zwa polotiki dokotela Vho Levinḓou Lokovhela Vho Nḓou ri khou vha ṱanganedza. Ndi madekwana vha ṱaleli ngei hayani. Vho Nḓou kha musi ri mbo ḓi lavhelesa musi ri tshi khou lavhelesa kukhethele kwa vhathu kana tshivhalo tsha vhathu vhe vha ya vha khetha mulovha, ri lavhelese uri kha shango ḽoṱhe zwo tshimbila nga nḓila ḓe. Kha musi ri thome ngo u ṱalutshedza phesenthe ya shango uri zwo tshimbila nga nḓila ḓe. Kha phesenthe ya shango ri a ḓi amba ra ri zwo ḓi tshimbila, fhedziha ndavhelo yo vha yo ri ri nga swika kha 48 ya dzi percentage, nahone ra dovha hezwi ri tshi khou vhona miduba yo sokou lapfha ra ri tshi pfunga na henefho ri ḓo pfukisa. Fhedzi zwi tonga zwi nga zwo itiswa ngauri mabambiri o vhe mararu a vhukhethelo zwa fhedza zwi tshi ita zwauri muthu u dzhia kufhinga ku nonga kori lapfinyana e nga ngomu, mara naho zwo rali a zwi tou vha zwithu zwine zwa ra nga ri a zwi takadzi. Kha musi ri livhe fhaḽa kha vunḓu ḽa Limpopo nahone vho ri lavhelesa uri zwi nga vha zwo tshimbila nga nḓila ḓe kha vha lavhelesa. Ndi zwa vhukuma 52 ya dzi percentage hu ḓivha vhathu vho bva, fhedzi a i tou vha ino tou takadza zwavhuḓi ngori ri ḓo ri eifu i na malo yone yo vha i ngafhi. Fhedziha arali ri khou lavhelesa nga nḓila ine vhathu vha ḓidzhenisa ngayo kha dzikhetho i ḓivha i mbalo ine ya vha yavhuḓi kha vhathu u ḓidzhenisa kha mushumo. Ri ye nga fhaḽa kha vunḓu ḽa KwaZulu Natal hone ri lavhelesa uri vhakhethi vho bva nga nḓila ḓe. Vha bva vhakhethi KwaZulu Natal nahone a si lwa u thoma, vha lavhelesa u bva murahu vha ḓo wana zwori KwaZulu Natal dzangalelo ḽa uyo khetha ḽi ḓi dzula ḽi nṱha, huno ndi mbalo ine ya tou vha yavhuḓi vhukuma kuma. Kha musi ri ye zwino ri lavhelese kha sia ḽa mahoro, ri ḓo tou lavhelesa nga u tou gaganya mahoro mahulwane kha musi mararu maṋa. Ri lavhelese kha musi u thoma kha ḽihoro ḽa ANC uri kha lushaka vho shuma nga nḓila ḓe, ri khou lavhelesa u bva miṅwahani ya muraru u swika kha uno ṅwaha. Naho ri sathu tou vhala dzoṱhe ḽihoro ḽivhusi a ḽi khou vhona ḽi khou shuma zwavhuḓi na luthihi. U bva hanengei murahu hu tou vha a ri na 2019, u bva hanengei murahu ḽihoro madzuloni o ri ḽi gonyele nṱha ndi ḽihoro ḽine ḽa khou tsela fhasi. Kha musi zwezwo ḽi tshi ḓa u kovhelani vha ḓo tsa kana vha ḓo gonya, fhedzi a si kushumele kune ro vha ri khou lavhelela huku. Ri lavhelese ḽihoro ḽo no khou tevhela ndi ḽihoro ḽa DA. Ḽihoro ḽa DA vha lavhelesa vha ḓo wana zwori kha khetho dzo pfukhaho mbili vho vha vho tsela fhasi, fhedzi ho vhona ndavhelelo yo ri na zwino a vha nga ḓo shuma zwavhuḓi, fhedzi vha vhonala vho gonya. Kha musi na henefha ri goḓombedza uri hu nga ḓi dovha vha na dzi tshanduko dzine dza nga ḓi dovha dza itea. Kha musi ri pfuke ḽihoro ḽa EFF ri lavhelese ḽihoro ḽa MK ḽi no khou vhonala ḽi tshi khou ḓa kha vhuimo ha vhuṋa. Ḽihoro ḽa MK Party u fana na mahoro manzhi ane a vhumbiwa tshi wa dzikhethoni ḽo shuma zwavhuḓi vhukuma, nahone vhanzhi vha vha songo ya vha lavhelela zwo ri ḽi nga fhedza ḽo swika hafha, fhedzi ndi ḽihoro ḽine nga ngoho muthu wa ambari ḽo takutshedza nahone vhathu vho bva vhukuma. Kha musi kene ḽa 62% ya KwaZulu Natal ri lavhelele zwa uri vhunzhi ha hone vha ḓo vha vho bva henefha. Kha ri fhire kha ya mahoro Vho Nḓou ri lavhelese kha musi nga kha lushaka lwoṱhe nga u tou angaredza ri vhone uri shango tshiimo tsho ima nga nḓila ḓe u swikela zwo zwino. Tshiimo muhashi a tshi ngo tou shanduka u ya kule, fhedzi ri khou wana zwa uri mahoro ane a khou ane a vha phanḓa ndi ene aḽa ane na kale o vha hone. Vha ḓo zwi humbula zwo ri ngei Butanoni ndi ANC ndi DA ndi EFF, zwino vha tshe vho tou ima nga heneiḽa nḓila, fhedzi ri tshi lavhelesa ANC ra lavhelesa EFF mbalo dzavho a dzo ngo gonya dzo tsela fhasi, nahone ri thikhedzo yavho i kha ḓi vha henefhaḽa kha heneiḽa mbalo. Kha musi ri dovha hafhu ri lavhelese ri tshi khou sedza kha mavunḓu, ri lavhelese kha musi kha ri thome kha vunḓu ḽa KwaZulu Natal hune ha tou vhonala hu tshi nga hu na tshanduko ine ya khou vha hone hafha. Hu na tshanduko khulwanesa KwaZulu Natal ngauri vha ḓo zwi humbula zwo ri ḽihoro ḽa ANC ḽone ḽa ḽi phanḓa, nahone hu dovha ha vha na uri ḽihoro ḽa IFP ḽo vha ḽi tshi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Zwino zwi tonga MK Party yo dzhia mbalo zwi no bva kha ANC, yo dzhia mbalo zwi no bva IFP, ya dovha ya dzhia mbalo zwi no bva EFF. Zwino vho Zuma hafhanoni vho tou vha vhone vhane vha tou vha mukundi arali ro lavhelesa KwaZulu Natal yoṱhe nga u angaredza.
khamusi ri dzhene vunḓuni ḽa Limpopo ri vhona zwori ngani ngei zwo tshimbila nga nḓilaḓe. Limpopo a khou vhonala hu khou tou vha na tshanduko ine ya tou mangadza ngauri vha ḓo zhumbula zwa uri ANC ndi yone no dzula i phanḓa. DA yo vhuya ya vha ḽihoro ḽianedzi fhedzi ya ḓa ya dzhieliwa nga EFF. Zwino EFF kha iḽa henefhaḽa kha vhuima vhuvhili, Democratic Alliance i kha vhuima vhuraru. A hu na tshanduko ine ra khou i vhona hafha fhethu. Vha songo angwa uri hu na vunḓu ḽa Gauteng ḽi na tou vha tshivhilelani ri tshi lavhelesa sia ḽa vhubindudzi uri ḽone ri khou vhona zwi tshi nga tshimbila nga nḓilaḓe ri a vhuyelelana kha muvhuso wa ṱhanganelano kha musi ri tshi khou lavhelesa kha vunḓu. ANC Gauteng a yo ngo vhuya ya vha ine ya khou tou shuma zwavhuḓi. Zwino hezwi zwine ra khou vhona zwone hafha a zwi mangadzi na luthihi. Ro dovha ra lavhelesa uri kha mivhuso yapo ḽihoro ḽa ANC a ḽo ngo vhuya ḽa bva ḽo shuma zwavhuḓi khamusi hedzi mvelele hedzi dzi khou ṱuṱuwedziwa nga zwe zwa zwi khou itea kha khetho dza mivhuso yapo. Ri lavhelese khamusi vunḓu ḽa Western Cape ri tshi khou sedzana hone vouthu yo no tonga ya ḽihoro ḽa PA hune ya khou vhonala ḽi tshi nga na ḽone ḽi khou ita zwiṅwe hanefhaḽa. Western Cape ro vha ro lavhelela uri khamusi ri nga wana mahoro a no tonga EFF na yone i tshi khou dzhena ri khou lavhelela Action SA i tshi khou dzhena fhedzi a zwi khou vha hezwo mara a zwi mangadzi uri Patriotic Alliance i khou dzhena nga ngomu Western Cape. Ro sedza zwa uri kha dzikhetho dzenedzi dza mivhuso yapo dzi by-elections dza dzi khou itiwa vhene vha PA vha tshi khou dzhia dzimbalombalo u bva kha ḽihoro ḽa DA zwa ita zwori Patriotic Alliance i fhedze yo gonyela nṱha. Musi ri tshi khou lavhelesa khamusi ri lavhelesa na vunḓu ḽa Eastern Cape hune ri vhone uri hu na tshanduko na ri tshi khou lavhelesa khetho dzenedzi. Eastern Cape muthu o vha o lavhelela zwa uri EFF i nga fhedza yo takuwa ya shuma zwavhuḓi fhedzi zwino vha ḓo zhumbula zwa uri Democratic Alliance Eastern Cape na yone i ya shuma zwavhuḓi vhukuma ndi ngazwo vho ima kha inoni nzulele fhedziha vha ḽihoro ḽa ḽivhusi vha vhonala vho tou dzula zwavhuḓi vhuḓi hune vha vhonala vha ḓo vha vhone muvhuso fhedzi ri si hangwe uri zwoṱhe hezwi zwi nga ḓi shanduka tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Ri khou livhuwa vhukuma dokotela Vunḓu vha songo hangwa hanefho vhaṱaleli uri hedzi khetho ri khou tou vha ḓisela u vhaliwa hadzo thri u bva fhano sentharani khulwane ya khetho ya vha khomishini ya dzikhetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC. Henedzi mbalombalo dzine vha khou tou dzi vhona ndi mbalombalo dzo no khou tou itea zwino henefha vouthu dzi khou vhaliwa henefha. Matsina ndi humela haningei zwi studio zwashu Auckland Park Lungamani. Martina uyo ndi mushumisani tshifuwadi yo bva sentharani ya khetho fhaḽa Midrand. Zwa zwino ri vha sentharani ya dzikhetho a ndi tombo uri a ri thome ri kandele phanḓa ri vhone uri hu itea mini kha mafhungo a no khou itea fhano kha Tshivenda kha SABC. Line ḽa ḓo dzhia vhuima u thoma ndi DA ḽa tevhelwa nga ANC ha ḓa EFF ha ḓa MK. Ayo mahoro maṋa nda vhala ndi one mahoro ane a ḓo shuma zwavhuḓi musi khetho dzo no fhela u vhaliwa. Nṋe ndi vhona mahoro ane a tonga ri a nga shuma zwavhuḓi ndi ANC, DA, EFF na MK. Fhedziha ya maṅwevho a ḓo ḓi tou doba fhaḽa na fhaḽa themuni hu nga tou vha na tshanduko nnzhisa zwo ḓi fana zwo mu miṅwaha. Mahoro ane a vha ri a khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa ndo sedza nga maanḓa dzi percentage na tshifhingani tsho fhiraho ri vha vho shuma zwavhuḓi vhukuma zwa tou amba uri u vha nṱhange a tshi khou amba uri vha khou shuma zwavhuḓi vho no salela murahu ndi ḽihoro ḽa ANC ndi ḽihoro ḽa EFF na ḽa IFP ndi one mahoro ane a vha ri a khou shuma zwavhuḓi ane a khou shuma zwavhuḓi hafhaḽa nṱha ndi DA, MK, Action SA, Patriotic Alliance ndi one mahoro ane a khou shuma zwavhuḓi ngauri wo lavhelesa percentage dzine vha vha nao a vha ngo kona u vha nadzo tshifhingani tsho fhelaho. Ndi Michael Thoga u vha Davidson. Mahoro ane nda khou vhona uri a ḓo shuma zwavhuḓi ndi ḽihoro ḽa ANC a tevhela ḽihoro ḽa DA a tevhela ḽihoro ḽa EFF. Mahoro ane nda khou vhona uri a ḓo khwinisa musi mvelelo dzi tshi vho swika magumoni ndi ḽihoro ḽiswa ḽa Mkhontovhosi ndi khou vhona ḽi tshi nga ḽi ḓo shuma zwavhuḓi kha vunḓu ḽa KwaZulu Natal fhedzi ni ANC na ṅwaha i ḓo doba a hu nga vhi na muvhuso wa ṱhanganelano nga nḓila ine ANC ya ḓo shuma zwavhuḓi ngayo. Mushumo wa u ṱalusa vhathu vhe vha lovha khomboni badani vhukati ha Polokwane na Dendron vunḓuni ḽa Limpopo u ḓo khonyeledzwa maḓuvhani a si gathi a ḓaho. Vhathu vha 13 hu tshi katelwa na vhadededzi vha 10 vho lovha khomboni iyo mba mulovha. MEC wa muhasho wa pfunzo Vho Mafhungo Ḽirula Ramakhanya vha ri muṱa muthihi fhedzi wo no kona u ṱalusa vhafunwa vhavho.
what has happened since yesterday when we have finished at the scene. We have been able to have families going, and up to so far the police process is moving on. Only one family out of those that have passed on has been able to identify their relatives. Hence, up to so far, we have not been able to give you and confirm the names. But we can confirm that the 10 educators are from our schools and also from our 3 circuits around Sinobarwana in Capricorn North. Zazino rwadisira mapungu azo ekonomi uneranda ya bonalo dzika musi chiwambedzwa na mongoma chileni maurane alipasi. Dollar ndi 18 rands 30 cents ngina bondo ndi 23.40 cents, euro ndi 19 rands 90 cents ngina pula ya Botswana ndi 1 rand 34 cents. Mikobe pala GSE ipasi. Kazi velezwa musuku ndi $2,349 ngina platinum ndi $1,037. Oili singokona kiswaho ndi $83.19 nga. Ndi zone zizera wa fara zone adoa madeko na budi dende. Ndi matekwa na kari mudira besa nyimoro ya mucho ya matekwa na ana musi babigi ba mucho be matekwa na musu kubonera rutsingo muroto ko rula ruko swenda ruko terangeno shangoni masiandi itwa ndi mvula ino donna bukuma vala kunzi nya shango kutoba hapo rabona na mimuya inya ko ubutsura ngabo hari kari mudira besa ru machero hone lidocha limanga chibumbe yote nyimoro ya machero kutoba hapo ya sumba ila mvura ke ila kubera panda yudine amati kutoba hapo abona na rutsingo rwa muroto ko rula na rone ruko swenda ruko dera pala shangoni ari mudira besa ai what temperature za matekwa na mosi karitomenga vundo lashu langeno khautumira ko bigero hone mucho budu bukuma madekwana ana mosi ngeno dorbonia Johannesburg asena pala Pretoria muzo shavasa hapo machero pala Limpopo tunira kubona hone temperatures da konya tsatuka pala ka 31 kiani ndi 31 tsanini ndi 30 pala borona hone ndi 31 because for 2028 muzo richana lo shavasa pala Mpumalanga tunira kubona hone mucho budu bukuma uchikobikwa pala Mbombela asena pala mashishingo uko rotora bukuma madekwana na mosi pala Mkhonto kari mudia vundo la KwaZulu Natal unena hone rakubona mucho budu bukuma uchikobikwa pala dorbonia Durban asena pala Port Shepstone ulundi hone aiwa tsida kwanya zi temperature tsashika pala ka 27 mutsiri chibu rabesa kalingo vundo la pala Eastern Cape na hone rikobona aiwa nga kaduvona makodo otibawo fezi aiwa zi temperature za bude bukuma pala Makhanda Islanda na pala Mthatha maletso aihone aiwa uko rotola madiko na Mose kan mudia Western Cape unena hone rikobona mucho budinyi mucho buria pala Langsberg na pala Worcester aiwa kubona aiwa zi pasi bukuma na pala Frendendal madiko na ano mutsiri chadibura Kapa madiko na Musi Calvinia udo rotola bukuma Sutherland kabengeze mabayi aiwa temperature zipasi bukuma tsina kuruma na hone zipasi bukuma zi temperature kari mudia pala Free State luna na hone rakobona Bothaville aiwa mucho budu bukuma Kroonstad na hone aiwa ndi Gumba pala Bethlehem atsina pala Fixback ndi Gumba musirisha vundu la Northwest na hone rakobona mucho budu bukobikwa pala Mahikeng atsina pala Ottosdal Vryburg hone aiwa zipasi bukuma na pala Doroboni ya Taung asa Bloemhof na hone aiwa mucho budu bukuma unokubikwa madiko na mzikatina machero helino ndi komba kabe madiko na bote